Deirtu gur hic sé nos an board. Sé nar a bhí se áú, just chat sé hard. Concrete vís núr lár. Sé bhí matar, bhí sé hit sé nos a mata. Bhí seans leis steirn go bhfuil mata hábháile. Tá sé cecolóra? Tá rein concussioner. Apa sé áráin? Éimre derim tá rein concussioner ní féidir bheith cinnte nach bhfuil díbháil adtéarmach dinta go dtí gnéan for X-ray. Can you take Dylan down for an X-ray, please? Can. Mr. Hayes, fánig tus an seo go dtí go bhfuilinn siad. Okay, Dylan be the glass man is come on, sir, okay? By Uncle Jack of Arthurton, sir. Thanks. Anish, Mr. Hayes, ní múr dom rein ceisna go ruirt. Okay. Ní tusa ahran inibh. No, ní mai, is mis uncle. Well, ní hagad zídach. Dylan Doherty is le de Grifúre? Well, no. Sé Mac Griffin Mafortia. The 40. Sé Tom Doherty. Sé is le Carmel Drifford Tom a Dylan. Beg bhfuil tú rálim go bé Tom Doherty the 40. Sé Tom with a tortara go for láhar. Dog Carmel Drifford Tom sin máthar Dylan fin argóra mai. Sé se an can alrod dhéanaan sé. Dumpána sin gasartan agus asca brach le, níor has do bhaine go meach se teach chorba. Anim na máthar Carmel Doherty. Sé sin cear. Agus tá Dylan Chevy Dís. Tá, hartar sin. Dáta brethe. Níl is níl me cínte. Raibh umlán an téirme buinte macha géan o'r saolaíocha. Stá go rá. An fidlin leart lena bháthar. Sé, dyna me teangháil le I mean, iuf mai. Machan i bhrethe. Raibh an aiblis am ré. Forceps. Níor rút Carmel. Snochadí, bhfuil léon inistella fachta ag Dylan. Fwy, a hoi Carmel stach le instella. 2 in 1, 3 in 1. Diphtheria, tetanus, whooping cough. Ilesa. Well, the tour may be hard. Can't talk Gally. Níl. Bhí sí tí Jack dúir teir go Dylan. Níor a me sásta leis. Dúirt me leit nar a sí ná déile leis. Dúir mis go rá. Is cumas an chalíní mar. Ra fibre a bit eile, ekki, an agus bhí me as láthar. Níor rá, seachas na gná aiban a bhín ag dé goirí siad a goling leclen a go tiismóirí. Cén sais fibrena? Nar inis me chuite. An brudsin leis na fáinní clós agus a tefúin leis is séans. Séans? Rita, jeez! Leach me léabhaich a choirhas tá sí nocht. Ní credu mé seo. Ní credu mé seo. Téime go bhfuil fá tríhí ar na páid. Agus ná hamsa reis. Fer gan plasach atá bevlam. Der mo wachnam. Christa ceir a bhhair. Bhí fridí cé leis mé. Agus nis imar. Agus séans agus gachrú tína chéil. Brenna. Tín dermad an sin méid dúir Jason. Cámid déile leis an aibseir dús agus cámid bheith aontaí agus muid déile leis. Le roiig mis lei. Chos is a léir na dugann sé éon ord ortsa. Imar? Imar? Wat tú ceart go leir an sin? Anis. Imar instam ciad a hála. Bhí mé dí Jack. Se, táid agin é sin. Bhí tú tí Jack ag tart ara de Dylan, huh? Nach haar lochterm siad. Locht. Ceir tá geistead cin locht. Dylan. Se, Dylan. Imar, ceir tá cearla Dylan. Aber amach é anis. Bhí sin a líar mard. Nach haar lochterm sa. Clocksós a Tom. Fragar a phone. Chochtúir. Chochtúir. Ein scéal faoi Dylan. Ní léon scéal fós. A chu sé go dí extra céir nó cúig le Tágann sé tam an rudí seo dhéanamh san níthe. Bíon fithe geiste gcónaí, so buintrí las a bhna ríéis riftú deanbháil le tuis bhórí Dylan. Ní anna me teáil le fós. Big frimecha le lína macha go. Frimecha? Seans go méid canta testáil bún le córéil áirithe, treatment. Jesus. Bhíoh socraigh síos de hain, tá ihe adaród. Laureate leis an radiologist agus film mé national. Right?
tú chola Emer. Cé Tommy. Tá sé hartar a seacht. Ach, do mé Johnny ar fad. Emer, bhí timpis beag agat. Nach ar lach darm siad. Oh, no. Tarlíonn timpistí de gach éine, ha? Níl éine chuann luchtort. Don't bring me wire for a second to Téigem one. go má cé go cúrmach is a táú, ha? Peter will say Marv. No, níl sé mar. Cos tá sad. Tá is agam. Ar chlí tú ar an ospidéal. Well, go lí. Ach níl éon scéal fós. Please, yeah, Learys. Cos a bheith am. Tó. Nach ar lach darm sa one. Níl éine chuann luchtortsa, a níl Rita. Níl a chrí. Nis, céim fan nach déint tú suas a chola de lebín héin agus coplaúir colatáil. Níl an chácht chola go scolinniam. Ba garú ceaspa go leir. Ná bí búra, ha? Ha? Jaw me de Tom. Ó, rá méid go dtí Tom agus gheanóid, ha? Agus mí nóid an scéal go léir dóibh. Okay. Come on, Tom. Yes. Oh, níl a sam. Rys go cheart hain glwch ar a nespa cila chorba. Céim fá? Brianna, níl émarach trí blianna dé gwís. Tá Emer a fásta sús go leir ar a thuirta Dylan. Níl a sam, fechan na scéalta sin na léinstús na páper fwy na hópéirs sin America agus dúnhar úcar an na le. Rita, come on. Ba cheartún fánach go vecach muid. Gan na golig glorug triblóide, fánach go gluiseach muid. Oh, kam a glwch ar Jason, tá scrúdú ag ar maidin. Mr. Hayes? Jack? Tá deis céala gom dit. Náir is leis an radiologist agus tá Dylan go bra. Fémar a dúirt leat hí roint concussionar. Agus an X-ray? Níl feic le fiscint ar an X-ray, cai go sásta. Tá. Níor duineach éon díbháil adtéirmach go bhistún. Gur mí má dochttar tá sé sin arás. An féidir me bhúirt bhile is. Is ola marránach féidir, cé go bhfuil míad beagnach cinnte ná duineach éon díbháil, begur in éach mád a stig le bheith lán chinnte. Harige, ne? Well, go ceann cúpla lá, ná bíoch éon imníort. Tá Dylan faoi chórim bha, má hálíonn éon ního corfar cór leiis an seoir. Cá míad leabhar lena bháthar nuair a hagann sí isteach. Fíoch Jack hí ihe adagat tíir a bhaile tíir a cholad a tain. Cáil sin is? Chaistríoch go báird na báistí nuair a chnú go dearnacha bhí se na chanap codalta. An féidir me cáil is? Is féidir, ach fíochaisteachar agus tíir a bhaile. Gur mí má dochttar. Má leis céal, tá spánig Nurse Kennedy it cábhfuil an báirda. Okay. Jack, is it? Yeah. Thanks, Sraith. Hi, Verily. Hi. Well, it's good shot. I'm excited to feel Wanish. Now, Holly, my nail, the raid. My hand is Vanessa, my bridesmaids. Kate, right to her. Well, I've been to the day, bridesmaid is just that walk as the two shot here, you. Tá cíns go meisi go hálan. Well, I know some good in there will have the shots and she knows a come hackers and I took two la posse. The means la posse went up to high do. Tá go lá. Yeah, it took his this. Hey, can you go to check out and get out of it? Tá me se. Well, you're famed if you're not tonight at the hour. If you miss a smooth you, you're famed if Jill's toast. Clúir telas féidir íana. Well, I've Harlem more higher alma, because my clean task of Jirama to dinner cruise la foes. Hand just star phone later Chevalier in it. Gur míle maithe is achta smaoine bheit héile ach choúir dit ar láh am héna agus léim. Agus na blahana? Cos fób. Well, was soccer be down to fin the blahana? See, how can law that like a while ago, agus na didos a ligi in ten. Béidir ben an níléon sacrú díon tam fós maidir le blana. Have a fun at the shag guide in small little nona, la har careta, mo? Ja, béidir. Brenna, larmod ar balfi. Oh, all right, so, okay, fang forward. Bye, Ná rinne sé líam chut? Nírin sé tadamsa. Oh, well, nílach coplúir sacríon.
Wel tá sam yn siŵl fy nesig o síle siesel etsa, ach ceta siesel e liam. Robbie? Céile? Oh, well, níl te sin socrí fós. Bhfuair bevrála sin murtain chu me hana an cúna hartráin. Cén sal cúna bhecha tastal web? Oh, well, tan ir sin na hegrú an sépel, fáiltú agus chuile hort. Óstáin. Tá óstáin áil an hirna le mam crás. Tá páis gan í mór brea a glas an hímpel geile sé iontoch an is le pectúí baintse. Well, tá os an coronárian. Ó. Os an na parke? Ó se. Nach mén sé dúfas a crógach an sin nach mén. Diach tíanú ceir go rudí bheith le réintin ag an am céanna. Well, bevrálam chu me hana an cúna hartráin leis an míchlár. Tan ir ólas agus chuach et maidir le cuasí bí agus. Well, bevrálam chu me hana an cúna hartráin leis sin. Ich hatte mal zum Alien je. Níorta tá nacht. Fá go dúna fé mar chóm sé. Sí cearna mar brifú. Tá na tluise na heile, okay? Is party muid. Fanna mar déilistach héile is grúma bhín rudí go mána go dom. Fá go dúna ninge. Fí nach á hamadeach sin. Gan ar intin agam mé héin. Tás bhain dul an criniú sin. Ceap ag rá sé fá tábhachta sin. Gus bhfuil sugad chur an deall rud ar cheal. Sí mar an seán bé héin. Cá me bhína Jimmy. Tá fan an sin fan. Rá sé tréna chéala. Bhí sí choí go má. Bhí muid go léir choí. Ceir is fiú gur coil sé san isice agus an hiúmar sin ar dain. Peter bhfuil ceartta chud. Ja, dat maakt in de hemels. Oh, hallo, wat is het? Hoe koud is het maar de Holleen, oh, dat is wel juist, zonde. Holleen, kan je niet zeggen de kort toe? Kan je er gewoon niet uit het bos kunnen gaan? Bos kunt het bij je kaart. Hoe is het thuis in de oh, je had je nog eens aan het aan. Laat ze go. Wat je gaan? Oh, jou die haar, laat ze go. Laat ze go, dat is vijf, dat is niet een stoel, right? Holleen. The eagle has landed here. The eagle? Well, chickadee, the chicken has landed. Ah, what to you, That'll go ahead. Oh, well, nach wiltshit go home, nach more sporty. Als je dat je collineer, dan zit je vader goed. Well, Brianna, gebillig gebiedig gespannen. Wekker toe hem was gebillig Kan je maar strepen gewoon. Oh, wacht, nach wiltshit even verder. Als je duggen is een collineer, dan zit je morgen rauw naar de westen zo rijden op de slaan. Hoe is dat de hele verder? Ach, dan een rol op. Oh. Dus zeg nog halen je van. Wekker toch een zin in te laten branden. De bron om voor mij zit op mijn heet. Misschien we kunnen er naar de bandje. Misschien we kunnen toch. Het is maar mijn goalkracht, ja. Het is komen om finir, nee. Gentle nummer ke. Jenny mission nie gaan ons show maar. Ek slaan hom in daar is kom maar. Tante moet bij gewoon een karaskom. Daar we maar snel speciaal kunnen geloof kerstnier en voor. Maar een delen waarschijnlijk instellen. Gooi je logo af joh. Tjie. Jullie moeten naar mijn plaats kijken naar de vader. Oké. Jullie moeten vertellen voor je gewoon maar woordslaantje. Je roest er over geraam, moet je nog gewoon liggen. Je rookt nou wat negatief. Ach, ik het er geraam met. Jullie moeten kijken. Oh, is een Chris Jack. Toen was de huis voetbal in zijn collings, toen hij juist tegen. Mestu me het zacht tension verder. Ja, die was toch wel bij jou, dan hoe boel traas ging. Ach, je zullen dat wel gewoon jou aan het famis. Ach, time is er een vingroosje. Niet dat je naar thuis en jij ook dan een balletje eten. Komt trocht als je thuis was. Die stroom ben is er op maar de gaan volkort. Paul kunt niet tussen tarlo weten. Ah, sto je nacht al.
Wel, fec ydw i atosiad cha bwyle o'r fan. Ja, mes i wylis at gwmna cawllion gelling tom. Dys a gwrdd o fryd o'n chwrin. Chwyd y bon, dys a gwrdd yn fes na hefio chi. O chwyd wyn sy'n sydd y wari tom ydy, yn yr rowri torri. O, tatw cer wylis ag yn nyer gychol mae troch dy sy'n ys anna. Chwyd ffwnt oedd y sy'n yn ysgrifennu sy'n rwbsyn. Wel, ffwrt o marg o tan ys yr olet marg yma. A cadw gwch na mynd ochr leis yn wylis hedd. Mas yn hei, o'n chwyd ffwnt y camer, yna'n ei elwch mwyd, dyn nhw'n mynd braf o chaist. Mes dw wir. Ffael rwna eisiau chwrin yn wylis hedd. Angymedion a cha. Dwi'n mwyrwn, a? O, hang o fec i dwyran, yr efeisiau Twrci. Beth hwnna'n nair y hwrtio o chwrin yn mi. Bai mei wys, agos mae garter yma achos olys ein y feder. Sma ein y ffer yw'r stech sy'n teched, ys temel ys y tynnu. Sians mwyn o fideo. Wa ma'n eisiau giled. O, sy'n eich i'r eisiau ffadw hyn wys. I di eisiau defl ys y tynnu. Hímar fedig. Fi me ddíireach mar bhealach siad a bhí. Call Dylan. Tá sé fósan os bidéach. Tá sé ceach leor. Well, tá ring sin listen. Is ring na bímar an an color air, huh? Ná bí bóra. Bhí sin a líon sin. Tá so gom. Dine steachil. A réiste tá. Tá sé ceach leor. Bhil cinint go mai? Seo tá sé sisan os bidéan is agus furdan ban an trí freista leis. Don't bring me more hurry my for a second run. Shouldn't have made time. Take sin. Ní léine gíí nach a chorta. Tá sé thar daine, dom héin ó Jack. An tú sé a fiúháin. Maimar, ramuid le haid pizza, huh? Tá is a gacíine cé go cúlmach is a tátó. Nach bhfuil tá. Tá ceart go fetí. Seo bhí sé scréchi le fena maidir inné. Agus a luúthe sa chaímar bhí sé chu ciúnsfuir nach sin, ní réite á. Go ahead, Tom. A bit in an reis go garid. Colonna labbe héna ríist. My man on our horse horish. Okay. Becinti. Wa, bys y tog yn fasta. Oi. Ach, go leor. Wel, dyma fiant excited to fi'n wan. Sio, cael sgwrt o hen fasta? Was Tom? Wel, mae bridesmaid, Kate, rydw e. Dyma gael wal y stag berni na sydd fal an y wale, la situation y goltaf leile ni. Si'n na ffag si debyg o ffael. Wel, da sŵls yn gybach si dehan i laifli al ti, agos hanna dehan i washi-washi sy'n e. But turquoise gyda na mewn? Na vermilion. Vermilion, ond agos dora sy'n gymaid dwysau. Siad a hyn siad? Gymaid. Ger hyn ynys, gymaid overall colour scheme mai. Agos the main players y league party, ond cos la ten o wedi. Gada gysdad le sin? Wel, yn y siad ai fec am sa. Aber ynys, gyrw na bridesmaids y league a caw syris. Wel, hocal y syfort o het, purple a haw. Purple? Shay, purple. Fish and galant, anta sophisticated. Mae'n rhaid cos la asbwg. Dyf mae, gyrmaid. Si oi. Chwna to was sin y ffedir. Síle be? Hanú sí tá se le Bernie. Manna mo sin nach bhfuil go le ginse chumsa cad a chahas meid banis mó vic. Fiar a túáile. Má tání strapín bheag a stún ngála tag leon seachtam. Hila gur machas a starcasánig sí héin. Chol tó i ffedir, purple idir sí. Ond da chatir na statue cigaris. Fyrt war, cad fi gystig leis sin y ffedir? Níl tá a gisteice, chud sí gar bheith tú chuna go bherne, sinna méid. Mas a beth fi gystig go mech an fyrt war glésta mar chéle mesto. Ní cholmen liti go hefo dion lá rugú me. Oed, níl a gáir íomh gisteice. Níl a tá, chuid géir hebbi ceir a hopra sé pés na bachle. Hóscaint ar a ffedir mar sin héin. Mes cad bheith sí siúta cha, máid verni. Mes cad o'r ben héin. Nach diawl i barw le sgela nach hwlein yn awl os fos samar. Wyd o geistach am y ffedir? Tá, geistach rhaid o waith, hafyd ni'n anain am hyn ar ochan ydydd. Ach, da chi lag me ha gerael ymach. Tas am gobiad mwyntir i necht yn esor, mwyntir ferni, o gysyn ag achwyl sam ffwb. Ni holta sa chadir i war ba ffedir. Chwyl sag yma bod i gwylor, yn lôn am wyt yn nechtyn. Ni na wagon i'n sien. Anw ma tatw garain o'ch eich wynti ferni cyn ffan atog yn dwcwyd o'ch o bwysig yn siarad i'r siacht yn gyda'r ostan o'n. Chydach mae dyn ein i'r cheilys, diad y tŵp fe cant i'r ffrach yn digyn mach siwb darfroch. Tas ag i lo ffedir go ran smwyne. Sy'n ein sy'n ysme. Ar hain sé sin leat? Yeah, bhí go hálan. Bait an anfill ar an scoil amárach. Ach, líon ar barbaile dín tam. Ar chur go léic ar Afric, ba is a cíp faoin ar barbaile. Okay. Yes. Sé?
Nor haag Mrs. Straw rare. Ar das as well hotskins. The V. With the wallet, car to done. Bhí mar bhealach go ras go dtí an mád. Yes! Emer, cai mé slí bheitthe bhaint amach. Sha, who's in chinner in the boats? He had fun and show. Well, ní léon obair an seo. Cogwell over the high skins her fallen show. Well, tá sé sin do dhéanta, huh? Look on the bright side. Níl mé me fós an bhfuil. And bright to go nach mine. Bye. Please, Yad. Emer. Ach, niet bij moet je koppen, de vader. Bij moet je koppen in je heen. Bij vele magen in je heen. Heren, vele maatje. Vele heren, agus choling. Agus bij een wertje in je koppen en slaat de hele. Agus we dienen naar de gietje. Choling, niet verder om schikkie in je hessen. Smorgen groot, ik is de zoen, ik ben gebiedig gedacht. Ach, toch je geholen je heer. En wikkers ze groeien. Agus na skiën we gejassen. Toch het kostule engelen. Choling, niet tussen geest glomse harbe. Je doet een moeilijk naar je. Qalide, dan is het duffel aan rompenbuks. Hoe kun je het? Val bier door de knie trekken de hele. Hello, Aidan. Oh, Rita. Tá mé fós a ggéthe an deall stuff seo. Catú cuasa cócaireacht daon Aidan. Cordon bleu. Ní dóla mé. Bhí bhága bhí fáraigh. Bhí? Fecas dumsa go fear mai a pedi. Well is a good Rita. Tá an táir an merta goibh. Mu sé Aidan, níl a síalcha donna sinnéad. Ach nar chanig mé an bherta goibh le chéile, bhí sé léir go bhfuil grá mór goibh de chéile. Dúna mu dearníhall, stócha. An bhuiscí agus peanta hainecin a hell. OK, Paddy. Paddy, ceach bhfuil? Tá mai. Bhí mé ceach leor? Tá. Bhí mé an mhaoich díine. Má bis ar Dylan hí ar réire? Tá. Tá an tuspidéile déanú cúpla testéireach. Scos bhfuil bis chumláin ar inis? Nis. Fu mé scanú fás ganné. Má bhí caiinslum. Agus Jackbocht, bhí ar bhil an ospidéile heicní agus an trácht chudóna sin. An sin ó raisi an ospidéil, bhí an dóirí cheart a gírí tíocht ar doras ceart. Quick thinking, though. Mar go raibh sé go scopi, huh? Ó, mar sé bhí an tálainn. Guf me sin. No. Agus éimiis be pinta go go maiid. Čo pojď dělat nímeš to, no? Co plevit? Jack na líonis. Tá sé tréchttaí an créitúir. Bhfuil is tugad. Tá sé chaid ceanál sin ar Dylan. Agus ní sé gailtí leis fiúhá. Tá cara agam ar an páid. Déar a cosúil mar siad. An ceanúil ar gasú agus níl géal ar bithe leis. Ce chu sin? Scrib sé féin agus a bhain céal ar gasú as duileachtáin sa rúmáin. Agus tá sé a thógáil acu inis, áil is dá máil ó féin, That's a fair play option. Bíon green graffanna ige í ggónaí. Ní cuetá, a ceafar go chaise as a bhéile. Trus go am héin, fer sa maiile súne. Chlána ige agus gasú bháin ar bléis sé a chorabih. Éon cúchiam mar deada. Agus ní á túra me go faoi. Ach fi sé chaid ceanúil sin ar an gúchin céna. Se goid? Ma. Dún go leis a gasú nacháiste tír. Ó, man, go mór hans go rá. Mar sé léide go scéal eiste. Cén sort amadón na hoceach cuachan an iad héin, Plábar.